Muy bien, chicos, bienvenidos a nuestro segundo día de carga. Vamos a hacer de nuevo las oraciones de la Mahashriya y una vez que terminemos, vamos a hacer nuestra carga de 9 malas y continuaremos por los siguientes días hasta que carguemos completamente el elemento fuego. Acuérdense de mantener esa atención en no solamente lo que es el fuego a nivel transformación, esa es la parte como superficial, que sí, obviamente existe, pero es esa vitalidad, esa fuerza, em, esa danza de la vida, esa alegría también, ¿no? Porque algunas veces cuando he enseñado los elementos me han dicho, no, es que se va a revelar todos los enojos y todo lo que encuentra fricción dentro de mí. O sea, es, es una posibilidad, pero no solamente es eso, ¿no? Entonces pueden también ampliar esa perspectiva, no solamente la parte que es de que revelar las resistencias, ¿no? Y tener que integrarlas, o sea, sí, tenemos que ser responsables de ello, pero también es, hey, podemos integrar, que al fin y al cabo la integración es llevar adentro, ser consciente algo, por ejemplo, la alegría de la vida, ¿ok? Entonces, tengan en mente un poquito eso y vamos a comenzar con las oraciones. ¿Bien? Vamos a primero tomar una respiración profunda, cada quien dentro de sí mismos, consciente de que estás consciente, y comenzar. Om Jaya Shri Ganesh, Om Jaya Shri Ganesh, Om Jaya Shri Ganesh. Om Jaya Shri Ganesh, Om Jaya Shri Ganesh, Om Jaya Shri Ganesh. Om Jaya Shri Ganesh, Om Jaya Shri Ganesh, Om Jaya Shri Ganesh. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Deo Maheswara, Guru Sakshat Parabrahma, Tatsmai Shri Gurave Namah. Om Bhurbhuva Swaha, Tatsaviturvarenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yona Cha Prachodayate. Om Triambakam Yayamahe, Sugandhim Pushtivardhanam, Urvarukamiva Vandhanam, Mritriyormukshayamam Ridate. Om Suklam Bharavaram Vishnaham, Sashivarnam Chaturbhujam, Prasanavadaram Diyayet, Sarva Vinopashantaye. Arayanana Padmarkam, Gayanana Maharnisam, Anekadantanam Bhaktanam, Ekadantam Upasmahe. Om Namo Bhagavate Vesaye, Guru Vedurya Pravarayaya, Tathagataya Aratehe, Samyak Sambudaya, Tadyata Om Vesaye Vesaye, Maha Vesaye Vesaye, Raya Samudgate Swaha. Om Shanti Shanti Shanti. Shanti Om. Krutanya Mahriya Hijiva Karuna Jnana Chadharma Om. Inspira y comenzamos con nuestro primer mala. Om Tejas Datu Agnaya. 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 Om Teja Satagnaya, 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 Om Teja Satagnaya,
Om Teya Saturnaya, 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 Teya Saturnaya, Om 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 Teya Om Teya Saturnaya, 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 Om Teya Saturnaya,
Om Teya Saturnaja, 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 Om Teya Saturnaja. Om Teya Saturnaja, 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 Teya Saturnaja, Om 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 Teya Saturnaya, 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 Teya Saturnaya, Teya Saturnaya. Om Teya Saturnaya, 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 Om Teya Saturnaya,
Om Teya Satognaya, 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 Teya Satognaya, Om 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 Teya Satognaya, Teya Satognaya, Teya Satognaya, Om 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 Teya Satognaya, Teya Satognaya, Teya Satognaya, Om 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 Teya Satognaya, continúa. Om Teya Satognaya, 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 Om Teya Satognaya,
Om Teya Satognaya, Om Teya Satognaya, Om Teya Satognaya, Om Teya Satognaya, Om Teya Satognaya, Om Teya Satognaya, Om Teya Satognaya, Om Teya Satognaya, Om Teya Satognaya, Om Teya Satognaya, Om Teya Satognaya, Om Teya Satognaya, Om Teya Satognaya, Om Teya Satognaya, Om Teya Satognaya, Om Teya Satognaya, Om Teya Satognaya, Teya Satognaya, Om 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 Teya Satognaya, Teya Satognaya, Om 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 Teya Satognaya,
Om Teya Saturnaja, 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 Om Teya Saturnaja. Más lento. Om Teya Saturnaja, 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 Om Teya Saturnaja. Un poquito más. Om Teya Saturnaja. Om Teya Saturnaja, 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 Om Teya Saturnaja. Termina tu mala si aún no lo has terminado y al finalizar, respira profundo, observa un momento. Observa si hay movimiento. Por movimiento no es ni malo ni bueno, sino movimiento, como esa danza del fuego. Pregúntate cómo te sientes. Y no solo a nivel emocional. Observa tu mente, tus emociones, tu vitalidad, cuerpo físico, la materia, la sensación es muy presente o es más sutil. Y no hay una forma correcta de sentirlo, percibirlo. La que sientes y percibes ahora, esa es. Si hay algo que se mueve y hay fricción, respira en ello, exhala, relaja tu cuerpo, tus emociones, tu mente y vamos a tomar una respiración profunda. Inhala. Ah, vocal solamente si lo necesitas. Más. Ah, y cuando estés listo, lista, simplemente te incorporas. Bien. ¿Te sientes bien? Sí. Vale. Algo que puede suceder. Sí, es que al hacer la carga tengan unos días que como que, ay, órale, sentí algo increíble, y luego tengan otro día que no es así, ¿sí? Yo ahora en este momento estoy guiando otro curso, ¿sí? Y estoy haciendo la carga también con las personas que están en ese curso conmigo. Y ayer me puse a hacer carga 2 horas y no sentí nada, ¿no? Digo esto porque puede haber algunos de ustedes que en algún momento tengan esas sensaciones, pero confíen en el proceso, ¿va? Practiquen, vamos a estar aquí juntos algunos días más eh, y ya está, ¿vale? Tómenselo con simplicidad y no por simplicidad de que sea algo superficial, sino, hey, esto es lo que es, ahora toco así y vamos a seguir adelante, ¿va?
Por lo pronto voy a dejar la grabación hasta aquí, como siempre. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos en el siguiente.